Ujinite bonebe mamera soman bon nesi pedo raja dumunyo aswam. Pedo raja dio bore kere ni ngarakin jonyo ajar. Idio bore kere eni geunjo e pedo ngarakin jonyo ajar kede hanyu ngare na joka. Apollo Kiniton Re Vocational Institute Helena Riokot Ngesie Balebe Etatai ngesibere ne kopakwana Eraya diopete kotoma oponesho Luadu kateker Kowailo Apol Ipui borole pedo ratu mono kanu aswamu Ipui konsine lupi sanikiso kesi Kapa na taire ngai motokan Aite monikine a computers I donyo I rucha kipi I ke I chibitima I po aite monikine pikipiki ke motoka boy Kinitone President Kosorote City East Edwin Beneza Ngesie Balebe kapa kine ya piesike estwamanar keda tumunak ai jula kine jare kech kitosoma eti kosini Etatai. I want to reaffirm my support and say we shall continue engaging them. I also told them next time I will have to talk to the commercial officer to come and engage them further so that we mobilize them to promote, embrace and also benefit from the programs that the government has initiated. Ichie kotoma tumunaka kesi yala masiebe joke Etatai na arai pola munebe araida ujashuman mambo boera una mwaswa Budangalo City Anyun be somai ngoi bore ne rai productive ina prong hadum ni kampun pero be training la ngarakiningo around it en mama pero around idol en mama boy pero reje kini around to ne ana ne somai kaka ijara bon lueli moknetes be technical rai ashomani ni tungali biro sabetesi rai ashoman ejanelo tetet ijona geuna Kanuka TV East Abraham Elapu Koibuga Soroti.